44 nibwo itangazo rya Rwanda National Police ryari rimaze gusohoka. Nabwiye ko ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bivuga ku myidagaduro, mu baganira imyidagaduro mu group ya WhatsApp, kuri za TikTok, kuri za X, ndavuga kuri fama Twitter n'andi atandukanye, na kindi cyavugwaga uretse Nyampinga w'u Rwanda mwaka 2022 Miss Inshuti Divine Muheto niwe wari ikiganiro gikomeye, kubera yuko byagiye bikwiswa biganirwa, nyamara yatawe muri yombi, nyamara yagize gutya, ariko mu by'ukuri urwego ku munsi w'ejo rufite ububasha ni rwo rwemeje yuko yatawe muri yombi Miss Muheto Divine. Ni itangazo rya Rwanda National Police mandika yuko bavuga ko polisi iramenyesha ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha. Ndagira ngo ibyaha birimo tugende twandika kimwe kimwe. Icya mbere ni icyo ngicyo cyo kuba yaratwaye yanyoye ibisindisha birengeje igipimo. Muri igipimo biba ari 0.08 0.08 mu maraso y'umuntu. So rero kuba yari yarengeje icyo gipimo, amategeko y'u Rwanda nyine hari icyo ateganya. Icya kabiri, nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira. Icyo nacyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni ukugonga no kwangiza ibikorwa remezo. Icya kane ni uguhunga nyuma yo kugonga. Noneho akengeraho ikindi navuga ngo bongeraho yuko ibi yabikoze atari ku nshuro ya mbere. Basoza bavuga ko yakorewe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Nyuma y'iryo tangazo nibwo ku magroupe ya WhatsApp hirya no hino abantu baganiraga, mu by'ukuri bibaza ese amategeko arateganya iki, ese nyuma y'iri tangazo biraza kugenda gute. Reka ngerageze kwihuta cyane. Itangazo ryo ryasohotse ejo, ariko kandi benshi bari kwibaza bati se amategeko arateganya iki. Nibyo rero ngiye gucamo uko amategeko y'u Rwanda biteganya, icyo amategeko ateganya kuri ibi byaha. Amategeko avuga ko igipimo cyitwa blood alcohol concentration kingana na 0.08 mu maraso nicyo ntarengwa cy'inzoga umuntu atagomba kurenza atwaye ikinyabiziga mu Rwanda. Hanyuma gutwara imodoka wasinze hari hazabu y'amafaranga 150 y'u Rwanda, kongeraho iminsi 5 y'igifungo muri kasho ya polisi. Uwagonze umukindo uhanishwa kwishyura amafaranga miliyoni. Iyo udafite uruhushya rwo gutwara bihanishwa 50,000. Itegeko nimero 34 ryo byerekana ko imihanda n'uburyo bwo kwigendamo mu ngingo ya 9 iteganya ko udafite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga cy'ubwoko runaka ahanishwa igifungo kitarenza amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga atarenga 10,000. Ngira ngo ibyo birasobanutse. Ingingo ya 42 ivuga ko amahazabu avugwa muri itegeko ashobora kongerwa kugeza ku nshuro 9. Ngira ngo ibyo birumvikana neza. Ngerageje guca muri ibi byaha akurikiranyweho, ariko kandi nyine bigomba kwemezwa n'urukiko. Niyo mpamvu dosiye ye yashyikirijwe ubushinjacyaha kugira ngo buyikurikirane bugeze imbere y'urukiko, hanyuma urukiko narwo rutangire kuburanisha dosiye ya Nshuti Divine Muheto. Ubwo naho bibaye bigeze, makuru ari nuko rwose ari vuba, azaburanishwa vuba. Niyo makuru nabashe kumenya. Ikindi nakubwira nuko umuvugizi wa polisi mu gitondo yabwiye Radio TV10 ko atari inshuro ya mbere, ndetse ko yagiriwe inama
ndetse ko Muheto rwose yahanwe ku nshuro ya mbere. Iyi nshuro rero ya kabiri nayo nubwo abantu ariyo bamenye ya mbere batayimenye, ariko akwiye guhanwa nyine agakurikiranwa nk'uko amategeko abiteganya. Reka twumve indirimbo zo kujyana mu zindi nkuru zihari. Wamenye ko Kenny Solo agiye gutaramira muri Canada, wamenye ko Israel Mbonyicyambu yahagurutse mu Rwanda yerekeje muri Tanzania. Mu kanya ku isaha 9 araza gukora ikiganiro n'itangazamakuru.